ipanipon manen wow na rakso kon peyu wow kisanan kan kalukan kunan alang kunan kanyay ko wow choro rang sa pamachay kopna koryang kopna speaker ng legislature sound kop mula pelat labalabakan nan kanyay siya momot sa government o chon kon peyu sa pechawan ko puran karasaw nan sa pamachay ron ranot ngay sa Nicolas magan pechawan kalale ko purakan Autagan sa panmachay ron ranwat. O yet, aralamin sa panmachay ron kan kayo men katosa sang chairman and Pohnpei Cavite Sub-12 Emergency Task Force ang FSM Secretary Department and Health o Social Affairs Koryang kasarawan kawapan Sushintay and Wayne Pangilak o Wayne Nutch Kasilo anakapuyaman sang Wayne Kilpech Mepachawan sa lungalan ng set. Kapayo sa pagna-chairman kato sa kap, mepitokan sila kabinsalit, tasoma po bitay sa tuwa o kalumaw sa pagna-chairman masan naman ponte. Nen kato sa sang chairman and Pohnpei COVID sa tuwa emergency task force sa FSM Secretary and Health o Social Affairs niya Pachawan. Kasalin niya Secretary Samo o ay cungal wow ang komi ang cungal staff o chon FSM Cavite Sub-12 Task Force. Metria men kalipulok ang kasantikan me Pohnpei Cavite Sub-12 Task Force teo kuyang FSM Cavite Sub-12 Task Force ni chain task force meeting mawiyawi ni October 5 pariyak itriyay sa kayo. Oriyet kasantikan sa Pohnpei Cavite Sub-12 Task Force, kayo, kasantian repatriation te kapurpurto na raynakan men kasta te bachoto, sang nanway lukikan, tanitawin kasantikan ng subsection 101 Pohnpei State Constitutional Emergency Order, ni Aralak, kasantinan sa watch, iraylakan siya ng yachuamenen and Wayne Pohnpei, o mekin kachkat te bachoto, te kausan nan Wayne Pohnpei nakak may ta ren kapurpur lang ato. Karyaw repatriation te kapurpur tokan tan irair ti ang acha soche tao ni limak na neopatian sompir. Kasilo tarapokaros na ng kami naman lang certificate of qualified trade. Te kasilo ko ang pitalang Pohnpei niyang aki application ng CQE copy and passport, copy and token sila pe. Ananan lelatong chairman and Pohnpei, Cavite Sub-12, socha panta sang wikew, terani sumon kachlong ato, te bacholong ato ng pre-quarantine ng wikwan. Tatayo Pohnpei Cavite Sub-12 Task Force, tan may tata, pedian sompir, kakew na niyo sompong, hak socha mochomo sasam, ran riyay sa kayo nan punga, peking sompirkan. Kalangan sign, Dr. Elizabeth Kalar, Chairperson, Pohnpei COVID Sub-12 Emergency Task Force. Karyaw kawapan ran and kaupasan te Constitution and Wayne Pangilak o Wayne Nutch. Talian rong nan sa panmachay lekyon Pohnpei pachawan alatire rong makasalita na Wayne Nutch o Wayne Pangilak. Pachawan kawawi o kasampal kiray chumanran kasampal hiranin ko bosan the Constitution te ni October sa kantarya katriya sa kayo. O puwekiran kasampal puka sa pachawan ineneran sarawi ngay makari ta kasarawi o kooperan kasampal puka sa pachawan muyawi niya October sa kayo riya katriya sa kayo. And pilpachawan sansan me parwat riya katriya sa kayo. Uya par kasulisa kwano na Wayne Nutch, kachin te pachawan yung yato kawopan, haray chumaran kasampal, yairanan ko bosan, te Constitution te. Kasulu yay tiyarak tan ray sa usat riyaman, rong sang palikar Pohnpei, tanian rong nan sa manmachay retyon Pohnpei pachawan alatiyar rew rong sang afesar, piyayo makasaleta ni October 1 riya katriyay sa kayo, so, Queen Elizabeth II ngay Sub-12, meuya sa Benlight na FSM Watch, meuya orang City Pro Management Limited,
Pecawan tiaratar sau setriaman me pecawan peisanger nan seten kilpech o pecoyer nan exclusive economic zone and Republican Marshall Island. Ira sau setriaman puka chamen sau tarpai sakselo o amen tak sau tak selisa o ira pecokian nan setranisu. Pwede ka pada naracuman mesin. Sound light yang rapacawan tiarakta, irakelai lo warapos pit pokoktan nan sopen Queen Elizabeth 25 tua. Pacapon so watch Queen Elizabeth 25 tua. Arai kosan tirakan pacawan koprela. Mana koprela pukat carawa kaptelen kilpech. Munun arai pan kanagailarai cungal tatokan light me uyuyawi. So watch pacualan auro oro Papuanu Kuni o Solomon Island. Kapayo ang sapal na chayron ranwat men pit men kapasa na pitokan sila kapinsalet so mga COVID saktuwa. Pali makin pacuan na palito kan sila kapinsalet so mga COVID saktuwa. Men pacawan sa Rockaway papan may ray na masakan nakakayang yang coach kita pacawan na ito kan silasin and kabinsalet so mga COVID ay saktuaw sang sabaray ay sakwalo pacota o pacawan sansal may ray liyakan mensayan so kakayang coach kita pacawan na ito kan silasin watch. Palian publika kan pacawan rechta kelakuan mensam dan kelaklimau di subjek sang niat dan nianam koros dengan yang kocki. Te pacawan ala to kan silas dan kapinsalet ke semua COVID saktuau. Tanana ala te tatarope mon to kapan pacota. To kan silas dan kapinsalet ke semua COVID saktuau watch kunyau nepa. Oen pil pacawan sansan meranwat cai sapalman ke. Unian sila selria o Moderna vaksin o Johnson & Johnson. Ang Moderna vaksin kan pacota pakriyanan irairan ramai sa kwanunan tunga o Johnson & Johnson kan pacota pakiucha. Sa nakawaitan panuyan US Central for Disease Control, unian sila kabing salete sa mga COVID saktuaw, sojo kapar o apal karara batch-batch ni President Waisapayo, Poncheo. Na robot na kung pachota sa Hungarian Bombay State Vaccine Administration. Kasaleta, leleta ni Akchopa isakewan pa yakitriya isakeo. Raila ramas and Bombay kan magachkiya tapachawaner. Tokan sila kabing saleta sa mga COVID saktuaw. Kayong tok the primary dose and Moderna Raila ramas. Nen wanakit to may patch-patch ni President si Sakiso, Koreaman tok the second dose, Raila ramas nan, wanap kulimak may patch-patch ni President may sakyo o Raila kan, may kachin tapachawan na tokan silasin, and Johnson & Johnson o Moderna Raila ramas nan pakatab ko, limak may patch-patch ni President wanay sakwalo. Na robot wat pinkasaleta, person tanewe kan na kachkiyar tapachawaner to kayo silasin watch. When matalanin person wanay sakriya way sonu person si sakso, when not person wanay sakso, when kolonya person wanay sakwano, when sakos, person wanay sakwalo, when kichi person wanay saklima o outer island kan person kaya saktuwa. Kain saklan sa balmachay naman ranwa, chayran masalangan ponte, ulay pan batch-batch ni Pete Friaw point tayo klok 5 minit pa isak 5 ngalangal pan batch-batch ni PJ point iso klok isak minit 5 isak tayo may isang o ulay pan batch-batch ni Pete tayo point sarok klok 1 minit silisa kayo ni Sauche. Ranwa chang pan batch-batch na pungan palyero balimasa ni Nat Limau lele isa kilog-lugan tayo na pan patch-patcho. Ni Pete silulag tayo pan tabakan o pan kapnya marmarakan kacho. Ni Sauchig len niya pang ang pan patch-patcho ng pungan paliyay o kalimasa. Ni Nat limau lele isa kilog-lugan tayo na pan patch-patcho. Ni Pete silulag tayo pan tabakan o pan kapnya marmarakan kacho.
Ni alam ran kau na ban pas ban masa ni nak lima le isak ilog ligin tayo na ban pas ni pitsilu le payo ban kap niya marmarakan kacau. Wan nam ran ayo pas ni teguri tuai isak limau. Wan nam ran was pas ni teguri isak tayo. Wan sasongan kacau namarati nan sampong was pas ni insis walu bonja isak silu. Tuan bayi sang kacpin kelakono meni caisak tayo ng saucip o ban prong salong kacpin kelakono meni caisak tayo ng sangan lakap. Ngayon ko yung natsakan autatan sa kalmachay rongan ranwat kalangan ng tubran koros o kasilenya.